She's crazy about her daddy. Dobro, da, dragi gledalci, mi se nalazimo u jednom budućem disku koji se to još treba preurediti. Ali, evo, vidimo, u stvari disko radi, ko bi rekao. Vi ste vlasnik diska? Ovo je štala. Ovo su ženske, ma su krave. Ona tamo je najstarija. A ovo je muški. A ovo su krave. Ovo je štala. Pokazi to DJ, šta radi DJ u disku? Eko. Vitelin se zlega pri kuće. Ali mu dajemo finisher za telce. Za 3 dana on će imati preko 10 kvintali. Mi ga tendimo da ima jedno 10 toni za Jakovlju u Kanfanaru. Ćemo dobiti pehar. Ova vode ga je zlegla. Ona je telica Strahouse Party. Pije samo Coca-Colu. I to piša. Mi imamo Coca-Cole po cijeli dan. Ova vode, ona je u fermi. To je u stvari robot. Ona sere male robote. She's crazy about her daddy. She's crazy about her daddy. She's crazy about her daddy. Ona sere male robote. Ova vode, nju zovemo Šarka. Perke ima kratke roge. Šarka! Šarka! Ne čuje na oba uha. Ona je debela i će zleći. Će zleći njega Dobermana, perke sosedov pas baš brek, kapite, baš jedan brek je skočio na nju. Crazy about her daddy. Oh, she believes in him. Nalazimo se u DJ-nici, tu je naš DJ Sisar. On će nam objasniti kako to ide sve, ono što mi čujemo, plešemo, drago nam je mrdat se u ritmu. Sad će nam pokazati to uživo. Ovo je jedan od novih mix pultova, proizvodnja 92. Švicarska. Švicarska proizvodnja za domaće tržište. Mix pult broj 2 sastoji se od zvučnika, od stajaćih nogu, držećih nogu, propelera i mix pulta sa instrumentima. Kako se mix pult 2 koristi? Uzme se rakija i pomno se očiste svi dijelovi mix pulta 2. Dobre. Kreće se od lijeva prema crnoj sisi. Put a little Medina in your glass, and the girls will come real quick. It's better than any alcohol or have a
It's love potion and skill. Y'all know it. Kreće se od lijeva prema desnoj sisi. Idemo. Rakija 1. Ej. Desna sisa 2. Ej. Ej. Rakija je malo hladna. Treći namoj. Ličilo je kao na moj. I sad idemo četvrta, ta je najjača. Dobra. I sada može muzika. Stavi se, naime, poveći zvučnik ispod mix pulta 2 i krene se od crnog potenciometra. Crni potenciometar lovi se palcem, kao kad čitate u WC-u one gole. Kroz ovu rupu će izaći sve potrebno za našu pjesmu. Znači prvo ga malo vlažimo i sad idemo. 1 ne ide, 2 ne ide, 3 ne ide. Zaštopan kanal, idemo probati drugu cicu, druga cica je ovdje, idemo, ajde malo, pulo, crna cica, ne ide jo. Nakon toga kraća pauza, idemo dalje. Idemo cica, 1, tu, evo ga, idemo Jagoda, Belka, idemo, mešaj sada one u stvari. Igra, igra. Nakon toga ide after hour, mix pool 2 potapšate po srednjem bedrenom čeonom. 1, 2. Dignete se lagano, dođete do nje i kažete mir Jagoda. Ona vas pogleda i kaže i to bi bilo to. She started talking about plans for our wedding. So wait, slow down, love, not so fast. I'll be seeing you. That's why I found you don't play around with the funky cold Medina. You know what I'm saying? Yeah, Medina's a line too long. Funky cold Medina. Toliko iz našeg diska koji je još uvijek štala. I'm blue, da ba dee da ba die, da ba dee da ba die, da ba